Adil Amrouche abona ngo Ntwari Fiacre azasubirana umwanya ubanza mu kibuga muri Kaizer Chiefs. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adil Amrouche yagaragaje ko abona uyu mwaka w'imikino uzarangira umunyezamu Ntwari Fiacre asubiranye umwanya ubanza mu kibuga muri Kaizer Chiefs. Uyu munyezamu yagiye muri izi kipe zikomeye zo muri Afurika y'Epfo mu mwaka ushize w'imikino, gusa ntiyarambye mu kibuga kuko yaje gutakaza umwanya ubanza. Ibi byakomeje no kuba muri uyu mwaka kuko mu mikino 5 imaze gukinwa Ntwari ntago yigeze abanzamo na rimwe. Icyakora uyu munyezamu ni umwe mu bagarutsweho cyane kubera imyitwarire myiza yagize mu mukino u Rwanda rwaherutse gukina na Nigeria, maze Nigeria igatsinda u Rwanda 1-0. Umutoza Amrouche yagize ati: Ntwari mbona mu ikipe y'igihugu ni umwe mu banyezamu beza muri Afurika, nyamara ntabwo akina mu ikipe ye. Ni ibihe bigoye ariko turamwizeye cyane kuko kuri Nigeria yagaragaje icyo ashoboye. Kaizer Chiefs ifite umunyezamu mwiza muri Ntwari. Kujya mu ikipe nkuru bisaba kumenyera vuba. Yayigiyemo ifite abatoza bashya ndetse imaze igihe kinini ititwara neza, rero Ntwari ntabwo yari we. Yakomeje agira ati kandi namubwiye ko agomba gukomeza kugira intego, akaba umunyamwuga kandi akitoza cyane. Ndabizi ko igihe amahirwe yagarutse azerekana ko ari mu beza. Uyu mwaka uzaba we, ndabyizeye. Ntwari Fiacre yagiye muri Kaizer Chiefs nyuma yo kwitwara neza muri TS Galaxy yo muri South Africa. Ntwari ni umwe mu bitwaye neza ku mukino wa Nigeria yatsinze u Rwanda 1-0. Ntwari yatangiye umwaka nabi muri Kaizer Chiefs, ariko aragenda yerekana icyizere yuko azitwara neza. Umutoza w'igihugu Adil Amrouche yagaragaje ko Ntwari Fiacre azasubirana umwanya ubanza mu kibuga mu gihe kizaza.